Poštovani partneri i uvaženi gosti, dobrodošli. Moje ime je Milica Sandić i bit ću moderator današnjeg programa. Čast nam je i zadovoljstvo ugostiti vas danas na godišnjoj prezentaciji projekata ALK grupe. Ponosni smo istaći da je iza nas uspješna godina poslovanja u kojoj smo pokrenuli i započeli izgradnju 5 velikih objekata, projekata i finalizovali radove na projektima u Bečićima i Novom Pazaru. Prije nego što krenemo sa prezentacijama projekata kao i prezentacijom minulog rada, za početak ćemo reći samo nekoliko riječi o ALK grupi. Kompanija u okviru ALK grupe posluje na međunarodnom tržištu od osnivanja 1981. godine. Tokom godina ostavili smo neizbrisiv trag na građevinskom tržištu, gradeći izuzetne projekte koji uslikavaju inovaciju, preciznost i kvalitet. Do danas ALK grupa je izgradila preko 20 miliona kvadratnih metara i 550 objekata različite namjene. Izgradili smo komplekse, objekte poput sportskih kompleksa koji su korišćeni za potrebe svjetskog prvenstva u fudbalu i olimpijskih igara, ali i najveću ledenu dvoranu u Evropi i povezali smo prugom jedne od dvije najveće ekonomije. Osim navedenog, izgradili smo veliki broj tržnih centara, turističkih, stambenih i hotelskih kompleksa za potrebe najpoznatijih svjetskih operatera. Naš tim čine iskusne arhitekte, visoko kvalifikovani građevinski inženjeri, menadžeri i zaposleni specijalizovani za različite oblasti. Dugoročni cilj kompanije je projektovanje i izgradnja objekata koje će donijeti trajne koristi budućim generacijama. Jedan od naših osnovnih principa je nepokolebljiva posvećenost završetku projekata na vrijeme bez kompromisa po pitanju kvaliteta. Ova dosljedna posvećenost donijela nam je reputaciju jedne od najuspješnijih i najpouzdanijih građevinskih kompanija na međunarodnom tržištu. U središtu našeg uspjeha nalazi se praćenje i savremenih tehnologija u građevinarstvu. Usvojili smo najsavremenije metodologije, uključujući Building Information Modeling ili BIM, kako bismo osigurali preciznost, efikasnost i održivost u svakom projektu koji realizujemo. ALK grupa je posvećena stabilnom napretku i rastu za koji su zaslužni ljudi koji predano rade na ostvarenju davno uspostavljene misije. Stoga sada pozivamo da nam se ovdje na mom mjestu pridruži izvršni direktor kompanije ALK. Molim vas da jednim aplauzom pozdravimo gospodina Tarika Telačevića. Poštovani partneri, cijenjene kolege, velika mi je čast što imam priliku da vas pozdravim i da sa vama podijelim naše buduće planove u ime kompanije ALK Group i porodice Bajramović. ALK Grupa nije samo kompanija koja gradi velelepne objekte, hotele, stambene zgrade, gradove, multifunkcionalne objekte. ALK Grupa je kompanija koja gradi vrijednosti partnerstva, vrijednosti poštovanja poslovnih partnera i svih onih sa kojima radimo, kako zaposlenih, tako i svih, počev od gradilišta i do najzadnjeg, da kažem, detalja. Naša prisutnost u Srbiji i Crnoj Gori vama omogućava mogućnosti saradnje. Mi smo grupacija koja je zadnjih godina naročito investiciono aktivna u Crnoj Gori i u Srbiji i ovo je prilika za vas da vas pozovemo za celokupnu saradnju, ne samo u Crnoj Gori, nego da kroz nas i preko nas upoznate i tržište i potencijale Srbije i budućih projekata. Na današnjoj prezentaciji upoznaćete se sa mnogim projektima našim. Vidjet ćete velelepne objekte koji su završeni, vidjet ćete projekte koji su izgradnji, ali ono što nećete vidjeti to je naš duh, to je ono što jedino možete osjetiti tokom razgovora sa nama, tokom posjete našim objektima i siguran sam da ćete se uvjeriti u pouzdanost i siguran sam da ćemo graditi partnerske odnose. Iskoristio bih priliku da vam saopštim jednu ekskluzivnu i radosnu vijest. Mi smo nedavno dogovorili poslovnu saradnju sa Radisson grupacijom. Doveli smo u Crnu Goru Doveli smo u Crnu Goru grupaciju koja je renomirani svjetski agent, renomirana svjetska grupacija
i sigurno da ćemo unaprijediti ne samo crnogorsko tržište, nego da će se o Crnoj Gori kao državi, kao destinaciji mnogo više čuti nakon što Radisson započne svoje operativno poslovanje. Također, koristim sada priliku da vas pozovem na događaj koji ćemo upriličiti nakon potpisivanja ugovora, nadamo se krajem februara da će to biti, taj događaj ćemo organizovati moguće ovde ili na nekoj drugoj destinaciji, događaj će biti regionalnog karaktera jer ćemo pozvati naše regionalne partnere sa prostora bivše Jugoslavije, Rusije, Zapadne Evrope da nam se pridruže na prodajnim danima i promotivnim aktivnostima koje će kompanija organizovati. Takođe, za sve vas pripremili smo povodom ovog događaja i posebne prodajne uslove koje će kolege saopštiti i o kojima ćemo nakon završetka prezentacija razgovarati i možemo pojedinačno razgovarati i svi vi koji budete zainteresovani, ruka saradnje sa naše strane vam je pružena. Naši projekti, kao što ćete vidjeti u prezentacijama, su na izuzetnim lokacijama. Mi smatramo, a sigurno da ćete i vi se uvjeriti u to i složiti sa nama, da su to projekti koji su na ekskluzivnim lokacijama. Kvalitet gradnje i kvalitet objekata je zaista iznad svakog prosjeka, iznad prosjeka koji je prisutan u Crnoj Gori. I ono što bih želio da istaknem da je 2023. godine i vlada Crne Gore i državni organi Crne Gore prepoznali značaj ALK grupe kao investitora i prepoznali i vjerovali u naše projekte i mi smo posljednja kompanija koja je dobila saglasnost da bude dio projekta ekonomskog državljanstva. Takođe, partnerski, pošto smo mi kao grupacija aktivni u drugim segmentima, kao što su financije, partnerski sa hipotekarnom bankom pružamo mogućnost kupcima kreditiranje i u tom kontekstu u tom vidu ćemo i dalje nastaviti saradnju iduće godine. Još jednom želio bih da vam se zahvalim na vašem dolasku. U nama ćete imati partnera i još jednom želim da vam poručim sa Radissonom, naše partnerstvo sa vama biće još jače i još bolje i polja saradnje se otvaraju. Hvala vam lijepo i osjećajte se ugodno. A sada ćemo preći na prezentacije trenutno aktivnih projekata u Crnoj Gori na koje smo posebno kao kompanije ponosni kako zbog građevinskih i arhitektonskih elemenata, tako i zbog stvaranja note luksuza koji prikazujemo našim klijentima, saradnicima i partnerima. Na današnjim prezentacijama projekata pridružit će nam se menadžeri prodaje koji su u velikoj mjeri i zaslužni za uspjeh kompanije. Stoga pozivam Katarinu da nam predstavi projekat za koji mi volimo da kažemo da je sinonim za luksuz, za koji se trenutno gradi u Budvi, a sigurna sam da mnogi od vas znaju da je riječ o hotelu Prezident. Riječ dajemo Katarini koja će nam reći nešto više o samome projektu. Uvažene kolege i partneri, dobro nam došli. Danas s ponosom predstavljam President Hotel and Residences, hotel sa 5 zvjezdica, ekskluzivni hotel na samoj obali Jadranskog mora, u blizini Starog grada i gradske marine. Prezident se nalazi na jednoj od najprestižnijih i najtraženijih lokacija u Crnoj Gori, na slovenskoj obali, u prijestolnici crnogorskog turizma, koja bilježi 46% od svih ostvarenih noćenja u Crnoj Gori. A prošle, 23. godine, bila je najposjećeniji grad na Jadranskoj obali, ispred Rovinja i ispred Dubrovnika. Dobra saobraćajna povezanost dodatno povećala njegovu investicionu vrijednost, a samim tim blizina aerodroma u Podgorici, u Tivtu i u susjednoj Hrvatskoj u Dubrovniku. Hotel Prezident ukupno će imati 154 smještajne jedinice, od njih 88 pripada hotelskom kapacitetu i 66 apartmana namijenjenih za prodaju, od kojih je 6 penthausa. Putovanje kroz Hotel Prezident počinje na njegovom prizemlju, gdje se nalaze prostrani i luksuzni lobiji sa recepcijom, lounge barom i foajeom. To je mjesto gdje se prvi utisci, impresije pretvaraju u trajne uspomene. Prezident će se sastojati od 2 dijela, frontalnog dijela u kome se nalaze smještajni kapaciteti i zaseban depodans u kome će se nalaziti kongresna sala, to jest kongresni centar sa pravom zelenom oazom na krovu.
To je jako bitan aspekt s obzirom da je kongresni turizam u Crnoj Gori u ekspanziji, tako da će prezident biti prvi kongresni centar na Budvanskoj rivijeri. Hotel će nuditi 2 restorana i kafeteriju sa očaravajućim pogledom na more, spa i wellness centar, poslovne prostore i podzemni parking sa 160 mjesta. Hotelski kapaciteti će zadržati još 4 premium apartmana sa privatnim bazenima na terasama. Uz pametne tehnologije i energetsku efikasnost, objekat će pružiti nenadmašan nivo elegancije i udobnosti. Hotel Prezident neće biti samo mjesto za boravak. To je jedno sveobuhvatno iskustvo, osmišljeno da odgovori na sve potrebe i sve zahtjeve naših kupaca, klijenata i gostiju. Bilo da tražite opuštanje, gurmanske užitke ili savršenu lokaciju za neki događaj, naš hotel je izvanredna destinacija. Mjesto koje ovaj hotel će takođe izdvojiti jeste terasa restorana koju okružuju spektakularni zalasci sunca sa jedinstvenim pogledom na ostrvo Sveti Nikola. Neki dijelovi hotela su osmišljeni takođe da vas uvedu u stanje meditacije i obnove vašeg duha i tijela. Mjesto poput ovog nalazi se na prvom spratu ovog hotela, to jest u Spa and Wellness centru. Kad je Hotel Prezident tema, mnogo toga bih imala da kažem, ali ću se osvrnuti na jednu od glavnih tema, to jest na model poslovanja ovog hotela, kao i na same uslove otplate apartmana. Hotel će poslovati po mješovitom modelu, što znači da se vlasnicima ostavlja na izbor da li zadržavaju i koriste isključivo apartmane u lične svrhe ili će prepustiti svoj apartman na upravljanje i održavanje renomiranom svjetskom hotelskom operateru Radisson Blu, kako je naš direktor Tarik Telačević najavio. Što se tiče prodaje, treba istaći da se kvadrature apartmana kreću od 83 do 246 metara kvadratnih, a početna cijena je 650.000 eura. A najveći broj apartmana, skoro svi, nude otvoren i direktan pogled na more. Što se tiče modela plaćanja, što u stvari najviše interesuje naše kupce i partnere, kupci imaju mogućnost izbora, to jest 3 modela plaćanja. Prvi podrazumijeva 20% učešća i otplatu na 18 jednakih mjesečnih rata, drugi podrazumijeva 20% učešća i otplatu na 4 jednake kvartalne rate i treća mogućnost jeste finansiranje preko kredita uz učešće od 20% u otplatu od 5 godina i sa kamatnom stopom od 6,5%. Takođe i 20% uz učešće na otplatu od 7 godina uz kamatnu stopu od 6%. Ovo su bile neke od osnovnih informacija o hotelu Prezident. Hvala vam na pažnji. Hvala Katarini na ovom detaljnom izlaganju kada je Hotel Prezident u pitanju, a naš tim se sastoji od stručnjaka koji pokazuju svoje umiće iz dana u dan. Zato ću iskoristiti priliku da pozovem Amara koji će nam reći nešto više o hotelu Tibetan Residence, novom biseru Boke Kotorske. Zvoli Amar. Hvala Milice. Cijenjeni partneri i dragi gosti, veliko mi je zadovoljstvo što ste danas ovdje sa nama. Vaše prisustvo daje dodatnu vrijednost našim zajedničkim nastojanjima da postignemo izvrsnost u svemu onome što radimo. Hvala vam što ste odvojili vrijeme kako bismo danas podijelili vizije, ideje i prilike koje nas očekuju u narednom periodu. Ja danas imam čast da vam predstavim Tivat Hotel and Residences, projekat čija je izgradnja započela početkom 2023. godine, a trenutno se nalazimo u fazi završenih grubih građevinskih radova. S obzirom na činjenicu da je većina prisutnih već upoznata sa karakteristikama ovog projekta, zbog vas koji prvi put čujete, napomenut ćemo samo najvažnije detalje. A to je da se hotel sastoji od 2 depadansa, A i B te hotelskog dijela, ukupne kvadrature 16.200 metara kvadratnih. U okviru hotela se nalaze 104 smještajne jedinice, njih 60 koje pripadaju hotelskom dijelu i 44 brendirane rezidencije koje su na prodaju.
Riječ je o prestižnom hotelu sa 5 zvjezdica koji nudi sav sadržaj koji je odgovarajući za najveću kategoriju hotela. I to spa centar u okviru kojeg možete pronaći saune, parna kupatila, ice cave, relax zonu, teretanu i zatvorene bazene. A Infinity pool na krovovima oba depadansa. Ispred objekta se nalazi park od 2600 kvadratnih metara, kao i dečije igralište od 110 kvadrata. U okviru restorana nalazit će se kafeterija, lobi i 2 restorana. Naravno, obezbijeđen je 24-časovni konsjerž, a na podzemnim etažama postoji 138 garažnih mjesta te 41 ostana. Ono što je za nas najbitnije su karakteristike apartmana za prodaju. Kvadratura apartmana se kreće od 36 do 152 metra kvadratna, što znači da nudimo najširoki spektar različitih struktura apartmana. Cjenovni rang cijena počinje od 288.000. Ono što mi ističemo kao ključne prednosti ovog projekta jesu naravno lokacije, i makro i mikro lokacije. Što se tiče makrolokacije, Crna Gora i Tivat, naravno, kao turistička destinacija iz godine u godinu bilježe porast broja turističkih noćenja, a naročito među klijentelom visokog standarda. Grad je odlično povezan sa međunarodnim saobraćajem, prije svega zahvaljujući aerodromu u Tivtu, a naravno zatim zahvaljujući blizini aerodroma u Dubrovniku i Podgorici. Mikrolokacija je jako bitna jer se hotel nalazi na odličnoj lokaciji u naselju Seljanovo, jednom jako mirnom i šarmantnom dijelu Tivta, koje se nalazi u neposrednoj blizini jedne od najluksuznijih marina u Evropi, Porta Montenegro, te na kratkoj pješačkoj udaljenosti od 2 minuta od Ponte Seljanovo. Značajno je također istaći da se na tom mjestu nekada nalazio stari hotel Tivat, koji je ostavio neizbrisiv trag u hotelijerstvu Boke Kotorske. Pored lokacije, jako nam je bitno poslovanje ovog hotela. Sistem po kojem hotel funkcioniše jeste kondo sistem, u kojem su vlasnici obavezni prepustiti svoj apartman operatoru hotela na upravljanje minimalno 10 mjeseci u toku godine. Ovaj model poslovanja predstavlja savršen za klijente koji žele sigurnu investiciju sa mogućnošću uživanja u luksuznom odmoru sa porodicom. Važno je istaći da u okviru kondo sistema obezbeđujemo ravnomjernu raspodjelu prihoda na način da se sav prihod ostvaren kroz rentu apartmana sakuplja na jedan račun i kasnije dijeli kvartalno vlasnicima shodno vrijednostima njihovih apartmana. Tržište nekretnina u Crnoj Gori pokazuje jasne signale stabilnosti i kontinuiranog porasta. Što se tiče našeg konkretnog slučaja, u posljednjih 18 mjeseci, čemu možete svjedočiti svi vi koji ste od početka sa nama, zabilježili smo porast cijene kvadrata u Tivtu za čak 70%. Projekat je, kako je i naš direktor rekao, jedan od onih koji su razvijani u okviru programa ekonomskog državljanstva. A taj program je podrazumijevao jako stroge rokove i visoke standarde u pogledu kvaliteta gradnje. Na dodatno povećanje cijena u okviru ovog objekta naravno utiče i veliki broj prodaja koji smo zaključili u ranim periodima izgradnje, prije završenih grubih građevinskih radova, kao i naravno skori završetak pregovora o saradnji sa jednim od najvećih hotelskih operatora, Radisson Blu. Sve ove činjenice, uz to da na prodaju trenutno imamo samo 15 slobodnih apartmana, navele su nas na razmišljanje i odlučili smo da za prodaju otvorimo i hotelske jedinice, o čemu ćete biti obavješteni naknadno, nadam se na događaju koji je naš direktor najavio krajem februara. Na kraju, ono što daje najveću vrijednost svemu što radimo jeste pouzdan investitor, kakav ALK grupa i jeste, o čemu svjedoče i podaci i projekti o kojima ste imali priliku da čujete više tokom prethodnih izlaganja. Modeli plaćanja kod hotela Tivat, imamo standardne modele plaćanja koji su prvi model 50% od kupoprodajne vrijednosti nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, zatim 20% do jula 2025. godine, 20% do decembra 2025. godine i 10% nakon preuzimanja ključa. Drugi model plaćanja predstavlja 20% nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora i ostalih 80% kroz 12 jednakih mjesečnih rata. Naravno, kao treća opcija, tu je i kredit preko naših tradicionalnih već partnera, hipotekarne banke,
uz minimalno učešće od 20%, sa periodima otplate od 5 i 7 godina i kamatnim stopama od 6 do 6,5%. Važno je istaći da LK Grupa je jedan od suvlasnika hipotekarne banke, te da će naši klijenti dobiti VIP status i podršku tokom cijelog procesa, te odgovor o kreditu za 7 dana. Ovo su standardni modeli koji smo naveli, ali kako je i Tarik rekao, kod nas uvijek postoji mogućnost dogovora, tako da vas molim, ukoliko imate bilo kakve predloge povodom modela plaćanja, ne ustručavajte se da ih iznesete našem rukovodstvu, koje će sigurno uzeti u obzir i izaći u susret maksimalno moguće. Tivat Hotel and Residences predstavlja jedinstvenu investicionu priliku koja spaja luksus, kvalitet i sigurnost ulaganja u smislu povrata investicije u odnosu na uloženi kapital. Zahvaljujem vam se na ukazanom poverenju i radujem se mogućnosti da zajedno gradimo budućnost Tivta kao luksuzne turističke destinacije. Hvala. Zahvaljujemo se Amaru koji nam je itekako slikovito predstavio hotel u Tivtu, a sada ćemo vam izložiti nove detalje kada je u pitanju prvi završeni projekat u Crnoj Gori, a riječ je o stambenom kompleksu Vuelo Sobre ukupne bruto površine od 11.240 metara kvadratnih, smještenom u mirnom i idiličnom naselju Ivanovići u Bečićima. Lokacija je pažljivo odabrana kako bi ponudila mirno okruženje, udaljeno svega nekoliko minuta hoda od predivne Bečićke plaže i u neposrednoj blizini svih sadržaja neophodnih za savremeni način života. Vuelo Sobre obuhvata ukupno 95 apartmana raznovrsnih struktura i kvadratura, počev od 53 metra kvadratna do 109 metara kvadratnih, raspoređenih na 5 etaža. Dizajn je kreiran s posebnom pažnjom na privatnost, dok većina apartmana pruža zadivljujući pogled na more, omogućavajući vlasnicima uživanje u prekrasnim panoramama i ambijentu. Za izgradnju kompleksa korišćeni su najkvalitetniji materijali i primijenjene su najnovije tehnologije. Svaki apartman je opremljen trostrukom izolacijom, hidroizolacijom, termoizolacijom i akustičnom izolacijom kako bi se obezbijedio vrhunski komfor. Cjenovni rang dostupnih apartmana kreće se od 177.000 eura do 450.000 eura s uključenim visokokvalitetnim završnim materijalima kao što su parket visoke klase, klimatizacija u svakoj sobi, potpuno opremljena kupatila sa podnim grijanjem. Za kupce koji žele useljiv prostor nudimo opciju potpuno opremljenog apartmana, uključujući sav namještaj i sitni inventar, čime se olakšava prelazak u vaš novi dom. Kompleks dodatno obogaćuju sadržaj prilagođeni za savršen način života. Infinity bazen na krovu sa panoramskim pogledom na ostrva Sveti Stefan i Sveti Nikola. Teretana na etaži -1. Dječje igralište i dekorativna fontana ispred zgrade. Podzemni parking i ostave na nivoima -1 i -2. Objekat je završen u predviđenom roku i uknjižen bez tereta, omogućavajući kupcima da odmah pristupe potpisivanju glavnog ugovora u kupoprodaji i da se uknjiže kao vlasnici nekretnine. Kupci su oslobođeni plaćanja poreza na promet nepokretnosti od 3% jer je riječ o novogradnji, a kupovina se obavlja direktno od investitora. Sada možemo da najavimo nove stvari, ali prije svega želim da pređemo na novitete koje smo zapravo pripremili za vas, a to je novo softversko rješenje o kojem će govoriti moja koleginica Nadežda Majošina. Nadežda, ja ću vas zamoliti da priđete. Уважаемые гости, добро пожаловать на нашу презентацию. Спасибо, что вы сегодня с нами. Хочу познакомить вас с разработанной платформой для упрощения работы агентств, продающих нашу недвижимость, а нам, как инвестору, доставляет данная программа полный доступ к статистике и аналитике. В ходе сегодняшней презентации покажу вам, как работает платформа на примере нашего проекта Vuelo Sobre в Бечиче. На данный момент это первый проект,
который добавлен на платформу, и в ближайшее время все наши также проекты будут добавлены на эту платформу. Давайте начнем. Так выглядит наша платформа. Наш администратор регистрирует каждое агентство на данной платформе. После авторизации платформа автоматически определяет их профиль и показывает всю доступную информацию о недвижимости, связанной с нашими проектами. На mail вы получите подробную инструкцию для пользования данной платформой. Сейчас я вам продемонстрирую, как это выглядит наглядно. Текст с описанием, ваша личная ссылка и QR-код для облегчения работы с будущими клиентами. На платформе можно выбрать язык. На данный момент их 4: русский, английский, черногорский и немецкий. Если я, например, выберу черногорский, платформа автоматически переводит и адаптирует программу под данный язык. Перейдем к обзору недвижимости. Если мы знаем, что конкретно хочет наш клиент, точнее ваш, можно с помощью фильтра подобрать интересующую вас квартиру. Программа автоматически преобразует и выдаст вам список необходимых квартир. Режим интерактива. В этом режиме мы сначала выбираем объект. На данный объект у нас Вилла Собре. Выберем, например, 5-й этаж. И софтвер нам показывает, какие квартиры на этом этаже свободны. На данный момент у нас осталась только одна свободная квартира. Она выделена желтым цветом. Вы можете посмотреть конкретно, что есть в данной квартире. Вид, интерьер и остальные фотографии. Режим планировки. Также подразумевает несколько фильтров. Если вы хотите отсортировать недвижимость по цене, по квадратуре, либо выбрать сетку или списком, то, как вам удобно. Режим шахматка предоставляет обзор всех квартир на объекте по этажам. Зеленым цветом представлены квартиры, которые для продажи. Здесь вы можете видеть номер квартиры, полную стоимость, какое количество комнат, общую квадратуру и цену по квадрату. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Также позиция на этаже, планировка и подробное описание и вид данной квартиры. Здесь вы можете видеть цену по квадрату, характеристики квартиры, примерное описание. Также программа подбирает несколько вариантов квартир по данному запросу. Оранжевым цветом выделены квартиры, которые находятся на резервации. Серым выделены квартиры, те, что уже проданы. Также на платформе наши администраторы будут размещать акции наших объектов. На данный момент в Бечиче квартира 104 участвует в акции, которая выделяет фиолетовым цветом внизу, в правом нижнем углу. Здесь также можно видеть подробно вид и все остальные фотографии. Только до конца января действует акция на данную квартиру. При покупке квартиры вы получаете в подарок, точнее ваши клиенты, парковочное место
В честь Нового года наша компания дарит еще один подарок, полностью укомплектованную кухню в данной квартире. Если вы хотите поделиться информацией по данной квартире с вашим клиентом, кликните значок «Поделиться», и программа позволяет поделиться ссылкой в Telegram, WhatsApp или Viber. Также можно создать презентацию в PDF-формате. Платформа автоматически формирует документ со всеми данными о квартире. Площадь, стоимость, сколько стоит квартира, все характеристики, подробная фотоинформация. Также обращаю ваше внимание, что презентация будет от вашего агентства. В левом нижнем углу данные агентства, адрес, телефон и почта вашего агентства. В таком виде получает презентацию ваш клиент. После отправки система автоматически регистрирует вашего клиента, что облегчает работу. С точки зрения инвестора, платформа позволяет анализировать эффективность всех агентств. Например, мы можем увидеть, сколько клиентов привело конкретное агентство, какой оборот оно создало за последний квартал, а также другие ключевые показатели. Наша платформа разработана для упрощения процесса продажи недвижимости, повышения прозрачности и эффективности работы агентств. Надеюсь, что эта демонстрация поможет вам лучше понять ее потенциал и упростить работу с будущими клиентами. Спасибо за внимание. По всем дополнительным вопросам вы можете обратиться лично ко мне или к нашим менеджерам по продажам. Zahvaljujemo se Nadeždi na izlagovanju ovog inovativnog rješenja. U poslovanju od izuzetne važnosti je da imate pouzdane ljude koji stoje uz vas kao saveznici, a naša je čast što već godinama sarađujemo sa Hipotekarnom bankom. Stoga sada pozivamo Mariju Sforcen iz Hipotekarne banke da nam se pridruži i predstavi koji su to kreditni uslovi za nerezidente koji namjeravaju da kupe nekretninu u Crnoj Gori. Izvolite. Uvaženi prijatelji, prije svega želim da vas sve srdačno pozdravim i također zahvalim našim dugogodišnjim partnerima na organizaciji ovakvog događaja, ALK Grupa, i posebno istaknem izuzetno uspješnu realizaciju programa kreditiranja za nerezidente koji predstavlja unikatnu mogućnost u Crnoj Gori. Program kreditiranja za nerezidente započet je s objektom Velo Sobre u Bečićima, nakon čega smo obuhvatili i ostale projekte u Crnoj Gori kompanije ALK. Što se samog programa tiče, banka omogućava finansiranje do 70% od ukupne vrijednosti nepokretnosti. Kredit se obezbjeđuje na 5 godina sa kamatnom stopom 6,5%. Jako je važno istaći da je jako kratak rok za procjenu kreditne sposobnosti i odgovora na zahtjev za kreditiranje, a potencijalnim klijentima osiguran je VIP tretman i podrška tokom cijelog trajanja procesa. U cilju dobijanja kredita, prvi korak predstavlja neophodno dostavljanje izvještaja o ličnom prihodu, kao i ugovor o radu, potvrda o prihodu od poslodavca ili banke. Ukoliko podnosilac kredita ima dodatnih prihoda, obavezno je priložiti informacije o iznosu prihoda. Najvažniji dokument u procesu aplikacije za kredit predstavlja izvještaj i izvod iz banke za prethodnih 6 do 12 mjeseci. Posljednji korak je potvrda klijenta na koju se čeka maksimalno 7 radnih dana. Ovo je bilo u nekim kratkim crtama, a za mnogo više informacija potencijalni kupci mogu se obratiti filijalama poslovnice Hipotekarne banke. Hvala na saradnji. Zahvaljujemo našim partnerima iz Hipotekarne banke na izlaganju, a na kraju
Predpraznična euforija, možemo slobodno reći da je ALK grupa pripremila za svoje partnere jedan novogodišnji poklon, a to je dodatnih 2% provizije za agencije za svaki zaključen ugovor o kupoprodiji do kraja mjeseca januara 2025. godine. To itekako zaslužuje jedan aplauz, pa da podržavamo. Meni ne preostaje ništa drugo nego da se svim prisutnima zahvalim u ime ALK grupe i iskažem posebnu zahvalnost na vašem doprinosu današnjem događaju. Pozivamo vas na individualne razgovore sa našim timom, a nakon toga i na koktel i posluženje u opuštenijoj atmosferi, gdje ćemo imati priliku za neformalno druženje i nastavak razgovora. Prijatno!